Muhkilay ka na ni tingki na video ka kumibani kay guys mga dukiara. Lilias na mananiwalay san kapain kira kung daw kay taim prah ni bilara. Wantas bay kabila trabil na nilal para sa one wat labila trabil na nilal para sa one country kabila trabil na nilal para sa. Una kau trabil tara para basika wait na mayri upiara sinskara. Tas bara trabil para ba bahapya sa trabil kahiwawa. One wat labila trabil para basin bahapya trabil kahiwawa. One country kabila trabil na ni para basin bahapya trabil kahiwawa. Trabil kahiwawa wait na an mayrin upiara para sa. Uplailal mahilay ka kau ay raya kawa. King na ni king katawan na ni tawan kara yabrasa. Naiwawalis ma country na ni bilara. War ay klaban ka na ni bara ba. Talalaywan ka na ni bara sa wahama pain kira tiara pain kira na ni ay raya ka luz divisa waray klaman ka na ni. Ani uplika na ni celular brisa internet briba. Notisya na ni wali sa kay kiba ay tan kabrisa. Israel radia sat waray klaman ka bara ba. Israel rawaman na piyak ko na please wala na ni nasi. Kung ayawan na ni wan kupya ba karnataka. Yawan na ni ba sat kumtakan sa. Wan tarawal res ba wan nakratakan pa ako blame pa ako takansa. Sari la katara sa wahama pain kira tiara pain kira nga ni ba ay raya ka dukiara lukras sa. Ray Jesus Christ natas barapalan 2025-26 man ka na niwan tinatani na luwan. Baby sinipi kumbako si papya kinabako ay sumitakan. Sa kuna manyang rapramiswan mo na kli balaya please pain kira kumrawan bihiwaya. Baha please karawaya manyang kumibahan ni rin kaituan mo nansa. Trabil tara kumbara na wait na may rinwal upiara since karalukan ka na. Jesus ka awla madukira ready ta krasa. Right sa uplalupi ka wait na ba uplasud dukira Italia laykan uplasud dukira dos prihnira pruan sa kuna uplasud witinra briras na iwa piwara. Mandam rawalgas maki witin awla sain ka na ni takiba. Pasabin ka na ni bagko paskan ka na ni bagko. Diarailal pag Jesus Christ sa ula madukira mantra anyang raman kupya kraupisa. Naiwawan kupya karmatakan. Naiwubla ba tawan rin nawugastakan. Naiwa papa ma para sa lupa na niba. Papa ba lupa na niba para sa. Yapti ba lupa may rin ma para sa. Lupa may rin ba ayapti ka ma para sa. Upla na ni sins ka na muhikilay ka sa ulat na kansa. Yawan na ni Wandarawalas. Tira kung bahakikan ba ako Wandarawali sa uplalo pikawait na manyang rawan win pa wanawi alat tiwan. Warbin ka na ni ba walis ma tas manigban ka na ni walis ma prari na ni walis ma lunwawan ka na ni walis ma sikinisat ka na ni dukiara ay si bapain walis ma an kupya mara nik may montas ng kralaya sa takras na manramya ka dukiara manluk ya maraya ka dukiara marit ka maraya ka dukiara family ka maraya ka dukiara lamang rayiwi publika na ni dukiara naiwa kay kis matouchbila ba ipitakan ba naiwa kay kis maupla na ni badawan daugras na kan ba kay kis manuwa piwa katabak na kan ba wanuplika na ni ba tantawan brin ka ahap na kan naiwa latwan laka magkaulat na kan sa mikilay ka naiwa man kay kis mawah mapain tiara pain raya ka lustiwisa wah mapain tiara pain mawan kolor ka pain kira tiara pain kira naiwa kay kram tawgi kan yaw kapatapo ba makilay kramandam rawans yawan na ni nalas yawan na ni isa apastel pal parang paliulban sa Efesios sulban wah kata sabdi ka February kana 16 ra piwa bris mapapain Dios umibas kan yawan na ni sa ulat sa manyuwa mapya yang yuya pya sa makilay kra Jesus Christ utin yawan ralatwan wan kaiki diarailal daw kan ba piwa awla sa natay makyawla sa makilay kra nahatas ba naluyway sa ipra na niwal nahatas ba ban ka biya makilay kra wah mapain kira tiara pain kira nay wa kay kis ba tas bay prana waluy way sa kuna manramya ka ba manramya ka dukiara koli kira kumbalay Italia laykan kuspehira at kimaysakan man lika dira kung mana kira dukiara suma man banbahki kumapyas ba mantalia mana ba Jesus Christ talia mana lakum sin man dukiara pruras kan mami kam sinapya papi kam sinapya tamiya na ni kum sinapya Jesus Christ paman mantra laton may kay ki dusra ay Italia laykan naiwa man bahki kulkis maba yang naiwa bahki kulkis nakaka muhkilay krayam ka
Jahuan ka, maniawala para ka, maniwala bilay ka na Jesus balik ka mana. Yawan na ni tiyaw yayasin ka biyak. Wan mih nabila baman na. Jesus naman diawin man. Yang diawin na kinaiwawan mo hindi nagwal sila at lakariuras. Naiwawan uplikaran wala sa lakariuras. Naiwa choch bilara, upya kumila ka po panapanaway lalakawaman. Naiwa napakan na niwa choch bilara. Kantigesan na ni mapara, kantigesan pa inapakan ka mapara. Naiwa lahaton lakan kaulan na kanma. Naiwa wahman na ni batawan, lakaw na say trabaman pa jaha pahadukira. Ay kupira sa haribli, di akong daw kisa. Muhikilay ka one time ka na nilatakan. Naiwa, upla na ni bawi at tiwan, Jesus Christ. Ay win ka puhubi ba, tawan win na blisain na niyabi ba, naiwa utlal ka kumri ba, naiwa itibil ka na plun biyaya para ba, naiwa bibi na ni blisain ka ba. Upla bawi at tiwan, papapan pinatakan tuki ba, apya muhikilay ka yawan na ni mistik na kisa. Bahabang kat mandalat na higay ka pamistay yawan na ni pasok bilis. Mansips mawiyaya, yang lika school limri, yang lalablis na, yang lika nakus na, una apya, dawan, mandalat at pamista man lahat yan, isublis. Sari lakat na sa hapulay at ugyapya. Naiwa noa piwa katabak na kansi, noa smal kanubla na nila, dawan, bila witin radar yaman kan dukiara ar watla kumpas kaya ubla na ni babakso ki, sakan laka bebe. Lisam ratara ula dukiara noa isa. Mohikilay ka na ni ubla na ni manoa ranaos kakikan, bakikul yarap yakulkan naiwa. Napakanailal para sa mikilay ka man anjang saura na warraya ka kira. Ay tasbay kalupyanan ni Swin, ay bibi kalupyanan ni Plunwa itaw kiba. Ay marit kalupyawan, wala po ka, wala luha ka, plun bala ka. Man anjang saura na warraya ka kira. Ang naiwa yawan na nilikatawan rin man daukas. Naiwa man yang likatawan magyarap niya kay kiba. Naiwa upla na niba, awan magyarap niya kay isa mikilay ka. Trabil pali kumawala sa mas papura yang sari pali daw isa. Naiwawan mo hinina niya ilan wan laki ka. Nilal tawa na lehurawan anupla kumsin. Bahana ni dukiara diara daw kas pa. Mohikilay ka. Kay sayawan na ni diara kumpantaw kay wan mo hinina nila. Choch bilara wah mailal para sa. Kaudawan briras rawisa kuna upla kumwitin walibe isaras. Choch bilara tiara ilal para sa prias rawisa kuna kaudawan briras dimi bangwisa. Kuna wahma tahkia kum lama raiwin mo ni witin na nirawiras, dawan briyaya dukiara. O ay trabil ka na ni wahma, trabil ka tiara, trabil ka na ni briba. Upla kum singgo ismal kilayabras. Napakan na ni ba, bless ko wahma tiara na ni wan, ay saya iwi. Yara ilal daw kaya para sa taupli ka na ni sinsan. Naiwa bahamis na si Kachoch Bila ni Takyaw yaman. Yawan na ni wan na krakaikan ka ba. Dawan, diya ulban, may pila na ulban, mapagko kay kras yawan na ni upla bako. Selpuan karni kawan sis kalakawal diara daw sa barang. God Spirit ka bahara. God Spirit ka para sa kakar. Yawan na ni diara daw biyawa karni ka bahara kaysa. Kuna wait na ba ako may ba ko diara na ni daw kakamahikilay ka diara tangkap niya. Tingki nahampila naman na ni kumibani wala suya yung kapri. Naiwa wah mapain kira diara pain kira Jesus mandalamtuan sa. Uplasot mandalamtuan na biya kada Jesus. Mandalamtuan palimay kay isa. Kumibani lay pula pain kira may sa wanay mawalakan. Aisanka, yang ni kinawala daw kan kanya Jesus Christ ni Nara. Amen.